kenapa backtesting tak accurate dan tak sesuai untuk trader yang nak kenal pasti kehebatan trading mereka. Saya akan buktikan kepada anda kenapa backtesting hanya membuang masa, dan saya akan explain kenapa dia membuang masa dan apa anda sepatutnya buat kalau bukan backtesting. Okay, so cara saya akan buktikan ialah kita akan masuk kepada trading view. Kita pergi Bitcoin USDT, 1 hour time frame, dan saya akan replay kepada sebuah random bar. That means dia akan pergi tarik yang random. Contoh, sekarang kita berada di 20 Oktober 2024. So every time I click this random bar, dia akan pilih sebuah tarik yang random. Sekarang kita berada di 7 September 2023. Okay, so it's completely random, right? Dan kita akan enter long atau short, and we're gonna see kalau saya berjaya buat profit atau tidak. Okay, so looking at this chart right here, saya akan enter sebuah long position di sini, just like this. Kita enter long, and let's see kalau berjaya buat profit atau tidak. We're going to go for 1:1 untuk setiap position, and we'll see if we can actually make profit. So first position kita dah berjaya profit. Okay, no analysis, saya just hantam entry long based on apa saya nampak. Completely random. We have basically it's 50-50% chance, right? Sebab we're just entering long or short. Okay, so technically it should be 50-50 kan? Mari kita test. Let's go for another random bar. Okay, so right now we are sitting up here. I'm going to enter a short lah for this one. Statistically, it should be short sebab kita dah long tadi. Tapi saya nak enter atas sikit. So maybe around here. Let's see. Okay, we've entered. Boom. Profit sekali lagi. Okay, and we can keep going on. We can keep going on like this. Right, saya akan pilih sekali lagi random bar. Okay, looking at the price like this. Ini di pertengahan, I think. Saya rasa dia akan turun sikit. Let's enter long right here. Okay, kita dah entry. Yeah, okay, dia turun. So, insting saya betul. Dia akan turun sedikit. But, our entry was wrong. So, anyway, kita sekarang ada 2 win, 1 loss. Let's go to another random bar. Where are we now? Okay, dia selalu bagi macam ni di sebuah range. Just shows how often Bitcoin is actually ranging. Let's see. I think kita akan naik sedikit lagi. So saya akan enter sebuah short. I would like to take a short from up here. Tapi saya rasa dia akan naik sedikit. So saya akan enter sebuah long. Let's just target something like this. Okay, boom. Take profit. Okay, so dah ada 3 win and 1 loss. 3 win, 1 loss. Let's go for one more. Let's make it 5 lah. 5 trades. Tips. Random bar. Okay. Currently we are sitting right here. I'm going to take a long from down here. Ambil long sini. Let's put stop loss down here. 1:1. Actually we can macam short pun menarik. Tak apa. Kita entry long. Price sudah jalan. Will we come down? Okay, nampaknya macam kita tak turun. We're continuing up very, very far. So let's take another entry. Random bar. Where are we right now? Okay, let's see. Looks decent to take a short position. Let's just enter a short lah. Let's just enter a short. Okay, just like this. Boom. Bagi dia short. Okay, stop loss.
So out of 5 trades, kita ada 3 profit and 2 loss. Right? That gives us how many percent? I don't know, 70% win rate without any analysis. Right? Without any analysis, kita hantam je entry long short. It should be 50-50. Right? I think if we continue doing this, mungkin kita akan dapat 50-50. But what I'm trying to show you is that you tak perlu ada strategi pun bila you backtest. Sebab the number one factor yang akan effect anda dalam trading ialah emosi dan psychological bias. Dan bila anda buat backtest, right, ada 3 bias, psychological bias yang akan effect awak punya backtesting, yang akan buat anda mempunyai win rate yang lebih tinggi berbanding bila anda trade di live market. Okay, and the first psychological bias ialah the hindsight bias. Okay, hindsight bias. Ini ialah bila kita dah tahu apa yang berlaku di price chart. So if you're not using this replay tool dan you hanya backtest menggunakan chart biasa, contoh macam ni, you just scroll ke belakang saja, you akan ada hindsight bias. That means kau dah nampak benda yang akan berlaku, right? So kau rasa aku confirm akan entry sini. Aku nampak breakout, aku confirm akan entry sini. Masalahnya dalam real time, kau tak ada advantage untuk nampak apa yang akan berlaku. Chart tak complete, right? Jadi semua nampak lebih messy. That's the first bias, psychological bias yang akan affect anda. Now we can erase that by using this replay tool, di mana kita akan padamkan masa hadapan. Right, we don't know what's going to happen. Okay. The next bias yang affect anda ialah confirmation bias. Right, so confirmation bias ialah kau hanya fokus kepada trade yang confirm jadi saja mengikut rules dan kau abaikan setup yang gagal. So, contoh kau backtest 100 trade, tapi subconsciously kau hanya fokus kepada 60 trade atau 50 trade yang profit, dan anda abaikan semua trade lain yang loss. Okay, bila kau buat ni, kau akan dapat false confidence dan kau akan dapat result yang terlalu optimistic dan tak realistik. Okay, kau akan rasa strategi kau ni sangat-sangat hebat when in reality it's not. Dan cara untuk elakkan semua ni ialah kau kena buat journaling. Okay, you have to take note of how many trades you win, how many trades you lost, dan kau kena faham kenapa trade itu loss. Right, supaya kau ada, you see both sides of your strategy. Okay, and the last bias ialah what is called the overfitting bias. So this is the illusion of precision. Kau akan tweak strategi kau ikut data sampai kau nampak results yang cantik. So while you're backtesting, kau ubah sikit, kau tak ambil yang mechanical. Okay, atau kau tak ambil yang kau tak you don't consider other factors yang akan affect trading anda. Right? Contoh kau adjust sikit setting indicator, kau adjust sikit risk to reward, kau adjust stop loss take profit. Right? Sampai trade itu, strategi itu nampak sangat-sangat cantik, right? Sangat profitable, but in real time, bila kau trade in real time, kau tak ada masa untuk tweak itu, tweak ini, ubah sini, ubah sana. Okay, so masalahnya the real market tak sama macam backtesting market. Okay, in backtesting kau boleh optimize. In real trading, it's on the spot. So itu 3 psychological bias. Dan benda yang paling, 2 lagi benda yang akan affect trading anda yang tak ada dalam backtesting ialah time
and emotion. Masa dan emotion. Okay. Masa akan affect emotion anda. Bila kita buat backtesting macam ni, kita tak ada faktor masa. Masa anda menunggu setup. Masa anda menunggu entry. Masa anda menunggu breakout. Masa anda menunggu take profit. Masa anda menunggu stop loss. Masa yang sedang pressure anda dari faktor luar. Kehidupan, pekerjaan, suami, isteri, anak. Mereka pun memerlukan masa anda dan itu boleh menyebabkan pressure dan emotional stress ke atas diri anda semasa anda trading. So time is a big factor that actually affects the results of our trading. Bila anda menunggu depan PC, anda akan rasa beban masa tu. You feel the weight of time. Aku dah tunggu depan PC ni 5 jam, takkan tak ada setup. Di sana mula emosi, FOMO. Aku dah tunggu 5 jam, aku mesti dapat setup. Then you start to enter trades. Trades yang melanggar rules. Atau you enter sebuah trade. Right? You tunggu. Trade tu hampir kena TP. Tapi you rasa you tak sabar. Okay, I'm just gonna close it out. Tiba-tiba trade tu pum, kena full TP kau. That's also another factor. Faktor masa yang menyebabkan kita beremosi. So, semua benda ni akan mempengaruhi backtesting anda. And that's why backtesting tak sesuai kalau nak dapat results yang accurate dalam trading. Backtesting ni hanya sesuai untuk kenal strategi anda. Right? Untuk kenal mechanical side of the strategy. Right? Contoh di mana nak entry, macam mana nak tengok breakout, macam mana nak tengok price action bergerak. Right? But if you want to get real results, kau tak boleh backtest. You need to have all that emotion and feeling and time and all those factors yang akan affect real trading anda when you are actually practicing to trade. Dan cara untuk buat ni ialah kau kena trade betul-betul. You have to really trade. Right? So that's why bila saya nasihatkan orang nak open demo account, saya cakap jangan. You're wasting time opening demo account. Seriously, you're wasting time. Right? Lebih baik untuk kau buka satu account kecil, letaklah RM100 ke. Right? RM100, RM200. Jumlah yang anda sanggup loss. And just trade dengan duit yang betul, tapi dengan jumlah yang sangat-sangat kecil. Maybe setiap trade kau enter $1 saja. Setiap trade kau enter 50 sen saja. Supaya anda kenal strategi. You can really test the strategy. You bagi diri anda banyak chance. Contoh, you ada $100. Setiap trade you enter $1, you boleh trade 100 kali. You're giving yourself 100 tries. Right? Dan you ada semua faktor masa, faktor emosi, semua tu macam trading yang betul. And you boleh rasa betul-betul profit and loss in real time. Right? So, that's why saya rasa lebih baik untuk kita trade on the real markets. Tak payah backtesting. It's completely wasting time. Completely wasting time. Unless you nak belajar strategi yang baru. Nak kenal strategi baru, then yes, you can backtest. But you want to know yourself, your real self as a trader, kau kena buat forward test with real money on a real account. Okay. Now, if you guys nak dapatkan sebuah position airdrop yang bernilai 1000 USDT, Bybit is actually giving away a free 1000 USDT position airdrop for XAUT USDT. This is a stable coin yang backed by gold, a gold stable coin ya, XAUT USDT, new futures position. You guys boleh sign up Bybit, link saya akan letak di bawah untuk masuk kepada Telegram channel ini. Sign up for Bybit, kemudian tekan join now. Ada 2 task, new user dan juga existing user. You boleh dapat position airdrop yang bernilai 1000 USDT. This is a futures position. So you boleh dapatkan profit dari position ini. Link saya akan letak di bawah. So itu sahaja untuk video kali ini. Thank you for liking, commenting and subscribing. I'll see you guys in the next video.